Ngiyabonga baba okade sifundela umthandazo uNkulunkulu Inkosi ngibusisa. Amen. Ngiyacela ke ukubingelela ezulwini. Bingelela ubukhosi basezulwini, ngibingelela abafundisi, ngibingelela abavangeli, ngibingelela abashumayeli nabahlambululi nabakhokheli nayo yonke ihamende ekhona esezulwini yonyazi. Amen. Ngumntwana ke mina ngincane kakhulu. Umntwana wakaNdzobo intabenza sendwedwe ethempelini kuthiwa kusethembeni khona lapha koNhlangakazi ngakoKhenana lapha thina esilapha eKhenana ngoba sesizohamba nje kuzofica thina. Amen. Ngiyingane ke nje nawe uyangibona inkonzo kodwa isiphelile baba kade phethe inkonzo seyiqedile nobese ngasukuma nje ayivale ngoba ayikho imkhakha engayithintanga ethinta umuntu ayikho angayithintanga imkhakha. Thinta ubaba wathinta umama wathinta indodana wathinta ilokhuzana inkosazana kusho ukuthi kwaphelela nje. Amen. Mina ngesengizobhibhidla njengengane kodwa ke ngoba kuthiwa icala lithathwa phela ngofakazi nami mhlawumbe sengizofakaza nje ukuthi uShembe ngimazi kanjani uNkulunkulu yini engadawuthi ngibalance ukuthi uShembe uNkulunkulu. Amen. Ake ngicele kodwa lapha kancane nje ubhema njengesangoma sisithi ukuthi sifake ugwazi bese siyathimula siyayikhalisa senze kade uzozo ubona sathi shaya ngempela kade asidlulanga uShembe. Amen. Ngibi kodwa ngoba aningazi ngisuka kude hayi akuzongihlupha lokhu ngizokujabela kakhulu ithole la Bhibheli lasendodwa lifike lathi lapha ku13 amatalente matale namelwane zami zivuke kahle singalali kakhulu ngoba sekusile. Amen. Mathale basezulwini ngixolisa uNyazeni unqamla umthandazo wakhe phakathi ngicela uNyazeni ngixolele. Amen. Ngiyabonga nje kodwa ukungilekelela ngomntwana uNkulunkulu anibusise nonke. Amen. Ma Nazaretha sinenhlanhla
yokwazi sila emhlabeni ukuhlukanisa phambi kwabantu abayizinkulungwane eingabaleki kodwa uNkulunkulu akwazi ukusihlukanisela ukuthi sihlukanise ushempe uNkulunkulu kayibonga Nkosi lokho kukhuluma ngokuthi mina ngangilade ngiyinsizwa nje yasemhlabeni futhi mina nganginenkani ngoba yikho into engangayenza ngidlala ibhola ngidlala ingoma ngenza zonke izipoti futhi neintombi ngenayo inkinga nje ukuthi mhlambe ngiyashaleka mhlambe kulikhulu ukuthi mhlambe intombazini mvume zosengitsho lesontweni mina ngangitsho njalo kubantu ukuthi kusho ukuthi babaleka ukuthi intombi zabehlula bese besontweni kanti mina ngakaboni ushephu uNkulunkulu kodwa ngelinye ilanga ngaba nenhlanhla membi ukuthi ngasuke ngazalwa ngaba mdala ekhaya kuyinkinga muza lokwathi ekhaya wena omdala uyinkosana ngoba wonke amacala la ekhaya wena kuwena ngaba nenkinga ke ukuthi ngazaleka kanjalo ukuthi ekhaya kube mina ngomdala kubaba kuthi ngalinye ilanga kube khona umuntu baba wasemndenini avele yalimali uyadubuleka emndenini kwasekusele insizwa yakwethu wathi uyona emdubulile khuluma ngokumenywa ukuthi mhlawumbe wena umenywe kahle wavele wenza la mhlawumbe ukhethwe kahle abanye bakhethwe kabuhlungu nama ngikhethwanga kahle futhi mangibheka kubona ngathi ngenkani kakhulu ngoba mina ngangayiniki mina ukuthi omncane nawe ufuna ngakhethwe asonto hamba esontweni funa umuntu omdala kanti angazi ukuthi angazi kuthi imele noma bedubulekile ngithi mangathi ngizulile ngithola ukuthi umfowethu usephume ngesamagundane sebefuna ukumbulala khokho lesidumbu ukuthi okwadubuleka lo baba lo umndeni awuhlangene nje hawu uma ngaleso sikhathi wesagqokile ezilile ubaba kodwa ngathatha isinqumo sokuthi ngaqasha imoto ngathi ngiyawuthutha umuzi wakithi ngiyakokwakha komalume ngashisa impepha ngathi ngicela ukuthi uma ngabe umfowethu wayenza lento asingafiki komalume asife sonke sibhubhe kodwa mengabe ngayenzanga sifike nangempela sahamba safika komalume ngithutha kabi emndenini wakithi ngithutha uma ngikhumulile izilo angenzi lutho eqonde nobaba ngoba lubhekamile ukuthi ngilwenze khuluma indaba ngithi kodwa ngikhuluma ngoshaya ukuthi ngabona kanjani ngoba umuntu umuntu uzoduka athi ungcobo uzosikhulumela indaba kubo isifunani ngoba wakacha ngikhuluma mina usizo la athi ngibona ushembe kuthi mangabe sesilapha kube sekushaya isikhathi sokuthi ngimbuyise ubaba ngezimcimbi ngahamba ngobalanda emndenini wakithi ngafike ngazenza inhlelo ngaba kodwa ngathi mangikhipha isikhalo umese nginikeza umfowethu ohleze eyibulala inkomo wathi bethe ibulala inkomo inkabe engangiyithengile wathi bethe ibulala umese wafuna ngayithinta inkomo wafuna wagwaza yena ngamkumsiba ufuletha kodwa ingalo aphuthukisa isibhedlela ngenhlanhla ngaleso sikhathi kwakukhona amasotsha awegadile endaweni ngalesikhathi sokuthi kuliwa lezimpi zalombuso lesasojayile sithi sijaha umbuso ozayo omhle kanti sijaha usizi ngoba phela wena hlasimba abanenhlanhla ngoba ulohulumeni wangale musu ubheka lokhu kwamanje engathi sibona usiza sasujayile akunjengoba sasikade sitshela ukuthi khona umbuso ozayo omnandi kakhulu ofuneka sophile kodwa kwathi ngakusasa ngakuthi kuyadliwa wathi mathwagiya umuntu baba esibayeni wavele wawashibilika umlezo wavela vuvukalwa ngaka samthatha samfaka endlini esethwele kwabonakala ukuthi hayi labantu bakithi namba bephela belimala kwenzenjani wathi masakhanjwa sababalinya masabagoduka wafuna shibilika futhi omunye mama wafuna nomlezo ngaka kwathonta abantu abakithi abathathe sebelimele kulomcimbi engwenzile la sengakhe khona mangange ngomalume khuluma ngokumenywa ukuthi kube khona ekuhlohlolozayo kuletha la ngiyangifisa ukuthi nomunye umuntu ube njalo kodwa futhi angifuni ukuthi umuntu ezelana ebuhleni eze ngomngani wakhe ukuthi ngalona ngiphelezele ngoba lento yalana akuyona into ofuna ukuthi ube nomngani kuyona akuyona into ofuna ukuthi ube nomngani hey baqala ukungcoma abanye abantu engangihleli nabo bathi ayikhanzobo windoda labantu bakini bebezoqeda bezokubulala hayi inhliziyo yami angakuvuma lokho ukuthi umndeni wakithi
uma ngithi ngiyasukuma ngihamba hayi abantu abalele kuthiwa bayizithutha ngasho njalo nami ngathi ngempela bayizithutha abantu abalele ngoba ngathi mangithi ngihamba wathi ubaba kawudingi lo muzi intetha la wonke lethu ubaba kafuni wakhe khona kuthi angibuyele emuva kodwa lapha emuva ngaso ngoba ngithi ngiphephisa indodana yakhe iphuma kubantu bayibula uthi ubaba ngiphindele emuva uma ngafuni ukwaze konke ngizoyibona Matale ngiyamtshela uma ukuthi ngihambe kwathiwa lokhu kwabamanga uma sekumnandi phela wakhe ngakubo sekumnandi uma wakhe ngakubo futhi usacabanga le yanto yacishaza ngalesa sikhathi efelwa ingane yakhe wangakufuna ukuvuma uthi ubaba msekho bemhlabeni uthi bangavumi kukhonto ngizibona ngahamba ngayinkosini lo baba ofanele lesidungo wayinduna ephethe amacala futhi enamandla kuyishula inkosi bakhona abantu abaphela umandla uthi inkosi noma ikhona kodwa uthola ukuthi uyayihlula nje angazika ngahamba ngayinkosini nami ngiphethe ukuthize uthi phela nami ngifike ngihleke enkosini ijabula inkosi amakhosi khona into ayithandayo kodwa umuntu ufuna uyebhayibheli futhi ikala ukuthi enkosini uphethe into ethize ukuthi uthi uyibona ngathi mangifika kuyona yafika ekhaya ingobo ngoba vele indawo kwakho yakini usafrana hambe ngibuyele khona into la inkinga nami ngungcobo nenkosi ngcobo yathi kufuna ukuthi kuhlangana abantu bazise ukuthi ngiyabuyela ngathi mangithi ngiyakomtshela ubaba ukuthi hayi manje baba ufuna ukuhlanganisa abantu ithi inkosi asikwele ndawo lakithi wathi indawo yakini ayisekho siyabe kwisikole yathi mina inkosi ithi wathi hayi khona into hey ushambe uNkulunkulu mina ke ngaphendukela enkosini inyanga yezulu ngathi mangithi ngiyakubika ngobika lolu daba enkosini inyanga yezulu yayingahlali inkosi inyanga yezulu uze fike kuyona lapha yayihlukanisa olayini kanje yehle ngolayini ibuye kanje ihambe kanje ihambe ethi kanje ngoba kodwa mina ngathi mangithi ngiyabika yangamphendula yavela hamba yathi ngisinjengalapha yabuya yathola phela uzofunani ngakhuluma yathi phela lento ozoyifuna ngathi yabo baba yasho athi namuza bashumayeli ngangakazike nokuthi uflactuweni yathi lungu inkosi ibusise ngaphila ngaqoqobala bathi abashumana ayisephelile sumazi hawu ngaphethe lutho hawu saphelile yathi bathi ayisephelile ngahamba sazi ukuthi mathi yahlangana kwesinye isikhathi wavuma kodwa wasengisikela endaweni yakithi maNazaretha yonke indawo yakithi awayishile yabe yonke washamba ibonkosi maNazaretha ngithi mina sengathi singaba nenhlanta uthi mungenile la nomndeni wakho busuyavuma ungathi musudlulile wena kusale emzini wakho kufuya ingulube nansi into ngifuna sithandazele ukuthi njengoba sishiye sithi noma sasido ngoba ngeke singene ngelinye ilanga ngamlele nje kamashu sebenza la emtatweni kumakhemikhali ke imshini emsebenzini kuyafika nje abantu ngemsombuluko yonke imshini right iyasebenza yonke sengijoma ukusebenza ngamasabatha ngisebenza into overtime kodwa ngathi ngilele kwathi ebusuku ngamenyeza umuntu ngesilami wathi wasibanibani ngesabela wathi usebenza njalo ngesabatha ngavuma wathi lalela wathi muzu usamsebenzini ungeke sabatheni kasingeni thina sabatheni uthi mujolo ukusebenza njalo ngesabatha uthi sizobuyisa usizi kwena sibuyise nokufa ngoba ngale kungena ngomuntu ohambile esabatheni ngapha manje angikhulumi nabantu abaphila ngikhuluma nabantu abangasekho ngayibonkosi yadabuka ngoba ngithi mina ngangibamba overtime ngingazi ukuthi ngenza ikala ngithi namanje bakhona abantu ukuthi makuyisabatha eqale endaweni zakhe ayithisi akangeni inkosi yasekuseni nayo
ulinde inkonzo yasemini mhlasimbe kwasemini angafiki asikho isizathu esimbambile kanti emndeni yakubo kayingeni la ngoba lento babekhuluma bathi ngoba ngabe akangeni umuntu uma ngabe ngekho umuntu wakhona ongeke esontweni. Amen. Hayi ngithi mina le ndawo Nazaretha ungafuni ukuba nomngani sizele nje ungamenya ukhethe umndeni yakini ngoba sihlawule umndeni ngalinye ilanga baba bekuthiwa sidle sibabili kodwa baba kukhona okunye okufuna ngazi ukuthi angikwazi ukuthi nomuntu umshumayeli ngoba ngentandanyana wenze kabi ukuthi asidle ngithena mhlawumbe usedlile ekuseni angikwazi ukuthi nomuntu noma namakhosikazi amathathu enginawe ngakho kuneyindisho ngakasifuthi angizozidla lezi zindisho bese nganecala emndenini wami awu 3 Mamphumulo uMamdima uMamvela yalingilanga ithengithi uMagwaza bamaza abaningi uMagwaza insizwe isiphethe lapha kaMashu uMagwaza aphumula uhambe emhlabeni esewumfundisi Hlasimbu yakwaza ziyamazi iningi insizwe uthi uMagwaza kukhona insizwa besebenza namajajini mina wasandwedwe kodwa bengafuneke umthetho omdala ngisebenze eThekwini befuna ngigcine ngale uma ngabe ngize eThekwini ngcono ngiloje nami ngeke ngaba ngoka nje umshumayeli ngaroja ka ngenzela bathi ngisebenze ephakathi eThekwini bezoba uthi uMagwaza khona insizwa ababesebenza namajajini inenhlanhla lensizwa ithola umsebenzi omuhle njalo uthi kodwa inkinga yayingathathi iholide yayifika isebenza lensizwa futhi imali njalo eyalensizwa ezingcono imali uthi kodwa yothi ifika nje ithi sixoshiwe emsebenzini hawu uthi baze baphuma bangena emafemini kwaphinde kwenzeka leso kanjalo lensizwa ukuthi ayithathi iholide ixosha njalo uthi uMagwaza baze bangayithanda kahle ngikhule lapha ngakithi intombi ithwala umbondo kodwa kuthiwa imbondo insizwa manje ayingisayiboni manje manje enkulu indlala ke ngakithi ngoba lento ngisayibona ethi umbondo umuntu oDisemba nje naku umbondo nezintombi ithwele uthi uMagwaza baze bangathanda ukuhamba njengomuntu owulova ukuthi umngane umuntu ongafuni ukusebenza uba muhle nawe uyaqhaphazeleka uthi uMagwaza lensizwa yayihlela njalo lento baze bangayithanda uthi kwakusheza inkosi ilanga uthi base bejabona sibambana akuhambe uyibika lento enkosini ilanga yokuthi wena njalo ngowuhlala emsebenzini isinda ngithela mangilinganisa nentombi yayithi mithole nezinye umbondo ifika ngale ihleke nabafana zazi ngifunda ezothi ukuhamba la ngoba uyayibhoxa njalo mehamba ngabe uthwala ngale sifika hleke sifika qoma ngale isinyenyela lento esibizwa ngokuthi umjolo manje sinyenyela sibanibani useqomile umntwana ezinye nje kwaphela intombi umuntu engamazi qala wefika ithi sawubona ivuma ibuze sibonke mangabe sethu uyashela mayisifuna uqoma izoyiqoma izokhomba inkehla izoyiqoma intombi ayiqomeli yona intombi ayiqomeli yona ikhomba inkehla azoyiqoma hayi uyazi talana zikhona inkehla la lepheni bashumayeli likhona esontweni nalali intombi khona inkehla anti angane sohamba ngezelapha manje kuyokujanwana kasonjwana kuyebuhleni zoqona insizwe isathanda ukuqona neziye inkehleni uthi yahamba lensizwe yayinosizi yafika bika enkosini ilanga yalalela inkosi wasebika wathi baba nginenkinga emsebenzini ngixoshwa njalo ngihlala emsebenzini ngithathe iholide yayisiphuma inkosi ilanga imkhombisa indawo ephakameni lapha yayisithi akabe umgodi abomsuzo njalo ubhanana wayimba umgodi lensizwa kanti uyalashwa hayi thina esithi masiya enkosini sesiphethe amanzi noveselina siyotshela inkosi ukuthi ayenzeni uyotshela umshumayeli ukuthi ayenzeni mimshumayeli uyotshela inkosi ayenzeni esikhathini saphambili wawutshela uNkulunkulu ukuthi hamba uthenga uveselina hamba uyolanda amanzi ubuthi hayi ukuthi usukuphethe angale sijwayele abantu bethu esiphuma kubona ngabantu
ngaphandle ukuthi umoya umuntu bese kuphathisile lokho now ufike wenze nje manje sesidwayela ugugutsha noma sesidla ngaphakathi sisafuna lokho kugugutsha kayibona inkosi uthi uMagwaza yaphampa lensizwa kwathi ntaphama isisedamadweni ikhathele isiphuma inkosi ilanga yafika bona lemgodi hawu ubalo kaThembala kwathi hayi baba inkosi lethizwa wathi mbizeni yamizwa yathi wena ukaThembala yavuma impina baba ngezi lakho wathi gqibe yonke lemgodi uzophula abantu usemhlanganweni abantu ukeza ukho la uzophula abantu yathi gqibe yonke imgodi womthethisa kanti uNkulunkulu yamlapha wayigqiba wasehamba uthambezelela edamadeni kwafika ubantu wakhe owaphuma wahamba ogana wathi sakhitshiwe kubo kwaduma izulu endleleni lemshaya wangafika emzini ngoba phela intombi mayakogani yabulawa kubo ibulawe ngembuzi thatha umphefumulo ufake ebhokisini ihamba indlela nje ngoba phela isibulewe ingagqoke lutho ibesihamba ishonisa emzini bathi abasemzini mabeyobikelwa bathi thina ngasilobolanga isidumbu salobola umuntu ophilayo asimfuni mesefile khuluma ngosisi ofune ukuthi uyibuke mina la ngihleli khona kampuma wafika kanjani likhona nebhokisi likhona la ekhaya eyafika noma likhona yini uza mesaphila ngoba zona kusishusha usizi uhlupha satani kanti wena uma wakhe akafikanga kahle abanye baxoshwa wakhulelwa ngoba phela ukukhulelwa lokhu kade kuyihlanzo indoda vele igcina ixoxa hamba uthi uhamba ahamba umuntu nomphela kulokho lokhu ukhokha kancane wengahlali umuntu ekhaya senengane sezele kwamunye umuntu ofresh azale la ekhaya unkosikazi kuphela kayibona inkosi ithi mina uthi uMagwaza ithi umeselele uyafika uwathola insizwa uthi awamsiza mntakabhuti imina ebengushupha uthi ushusha umsebenzi ngaphuma ekhaya ngiyagana uthi ngangifika mzini uthi ngifuna uyenze ngifuna uhambe uyamzini uyababikela mabevuma nje bebemukele ngembuzi uthi kuyophela usizi kuwe wena lolo lakho usizi khangapha kema kumthakade aphuma kumthakade thakade kanamandla ngaphansi kwendlu silalini lolo lakho usizi aphuma kumthakade ngithi mina hamba uyabuza ukuthi ma wenza kanjani baba wenza kanjani uze la khuluma uthi uMagwaza yathi lentokazi mukwenzile leyo phela usizi uthi uMagwaza yafuka lensizwa baxoxela lesibonakaliso base bethamba uyekhaya bathi wayesekhaya yabuza kwathi hayi uNosibanibani owashonela entabeni ongafikanga emzini owanzathwa entabeni umuntu meduduliwe esikhathini esiphambili wenzwathwa entabeni umuntu mekhwaziwe noma eshayiswa imoto wenzwathwa entabeni ushambe kuphela ofuka abantu abageza bangene ekhaya kayibona inkosi uthi uMagwaza bafike bavuma bahamba bayobika emzini bavuma uthi bayenza lonto uthi lo nsizwa laphila ngaleso sikhathi usizi kuyo kayibona inkosi Nazareth hayi kule ndawo esikuyona ayifuni ukuthi ube nomngani ngeke ngeke ukugcizelela lena ngoba uNazareth ayifuni ukuthi ube nomngani baba basela sibale angibambe yashaya ngibambe kusokuzisa amazwi amen amen. Ngithanda baba cha ngoba lapho sidla sibale lokuthi ngisho